falo fatuma fa feila ile mafuta mai o lo tatu tunu ile nei tai ao fou o le tai ao lava o le viinga o le tai ao le whaamanu o le tai ao le whaaftai ina ua tō pule le anga le leo le tua mo moli mai lo tō soi fua e o mo fo lo matu wola au na mga lulu e tau tua lo tatu tunu ia mai se o le whaafonga maua le kalesia oa tō mai langile langalia tamawhai ngā na ala ile tatu tapo inga ile nei tai ao ia ma ua mai apapai ti o le tautianga wale viinga o le tua ia pe ona tapena ia ilo tatu tofi le sunga le faifau whanau whainga ia le sunga tatu atangaloa ia ma le viinga leo le tua mai se le tapenanga le whakasai whato ia wale lo fole li se sula lo le whamaoni ina ua tatu lau lua fisile whai le po manu ilo mo noo ile nei tai ao matango fie ai al fa malu mai o le tau ia ua tolu fo I wanga o fa mrianga tato avele viinga mal fa aftai ia wana le seno lava o ia tato tele maua fia le nei tai ao fa mo winai la ngang fa aftai lo tato tofi sai o le mana vanga fa le nganga o le ua fa fonga maua lo tato tudo te nano le tapo inga le kalesia malo tapena malo fa yo le faiva ia le tua I so se mea o tato whaia. Ia aole, tau tua masani lava le nei le whakasa TV, I lana porka lama le nei o le Talofa Samoa, e ofo lofa atuai, I le mawalunga o lo tato tinu, ua mawhai o na mawa mai le nei tau tua, ma lo le soifo mria, ma lo le lange mama, ma lo le soifo maua. Whawhaila I atu I tato panga masani, e le ngata I samo nei whape fo I atu no e mamao. Ia ai se mo ai avel faaftai ia I le tato lango I le company le anko chani fa pe fo I le staso o vaenga tanga wenga le soifo maloloina le o mafaiai ona tato maua le nei tai ao mori o atu le nei o unanga ia mamai mo mai lo tato tunu I le tautua le whakasa TV faaftai tele aftai lo tau lango mai ia mai se le tof so sani I le nei au nanga ia le pa ia maulunga o lo tatu tunu I lon tulanga falupe pa ia fa le tala le lei ta yo kale siefia fa pe foi le fono e kale se sofatasi ia ofolo fatu le nei tai ao maulunga le ufainga luenga se o lava le lavaloa ma lole nga lulu e ma lole tautua ko lis fa fai fau tono le tatu tunu ia fa malo atu sungai pula onga ma ainga fa ia onga ma lo mo le tapenanga o to le tala le lei. Ma malo le tatu tunu, ia, o folo fatu le nei tai fou. Le te nama le laina, le te pomale, o le sanafi, ia, o le ana, fatauto ina ai, le na fionga I le ama malo le malo, I lona tofinga, ia, mo le foi 5 tausanga, le ua to e fili ai le fionga tume le lifano, va le toa solo vi le lua, ia ma le masiofo, e avea mawhaao lo tātou tunu. Ia malo, whaaftai le lo fole lii, lo soi folau le lei, ia whaatalo fatu le nei tai au fou. Talo fatu fo le fono sui tofia, ia me se fo le tamai tai pāle mia ma, ministala na kāpeneta, fongfta lai ma le fono uso le tunu. Whaamasinsili ma le official whaamasinonga, sa moa leilo na tāwhatolu, whaafelo I atu le tautua le whakasa TV. Malo le tunu I le uwhainga luenga le malo, whalaptonga tu maoti, so se pisi nisi, ma so se company, le a fo I le unanga o lo inga lue me tautuai, o folo fatu I le nei tai au manino, malo a fua I la umaua. A whiane la mātou tu whatalofa I le nei tai au, ia te oio tātou paanga masani, e le ngata I lunga le upenga te whailangi, whapea fo I le mamalu lau tele o lo tātou o tunu. Samoa, ia, I li me fai pule o tina mata mai tai o fale to matausi to pulanga talavau me fana witi ya le o tato o lia fia le so lulu nei le o tato o lia le manuia ya avele vi inga lo tato o tua tautua masani na vale nei le whakasa TV I lana por kalama o le Talofa Samoa ya le o tapena mai le usa na piol ya mo le fa fianga se tatala le tato po kalame I oe se da fafi fianga le rei ia ai se I te penane le malu tai o matua ia ma tatou ale anga fatasi se I matai tupo ai le o mafta mai
ina ia whaeilo lo lato Talofa, ai mai se lo whaanga whai mori tai i lunga o le tātou alata le whakasate. Via usmai le mai mo, whawhiwhianga e ta tala i lo tātou tai au, au wale fisi whainga ma oe le atuno pele. Usmai le mai mo.
whawhianga mai pata whale la tai. Ia te tala ai lo tātou tau na lua. I le whawhunga maua lo tātou uturuu. Au tātou iei le porkalama o le Talofa Samoa. Ia be lava ona e whawhunga. Ia, o le ai ase vai panoa. E le o iei le whatulima pata whale la tai. Mai iai le mata whanua o le tui manua. Seia pa ia le whale tapa au le tonu mai pea. Ia, wa to Samoa. E le ngata i Samoa nei whapewhoi Samoa. O lo ma papa ao i tu e fia o le langi. O le mātou whatalofa whatasi le nā. Ia wa o le atunu ue. O le fue lave lave. O le vau e filifili. E le eise tautai. So ona whangota sang o le ngole iai. O foi o le atunu o le ao mamala. Ia e tau iena mātou whatalofatu. Ma wha malo atu le ala usu ma le ala seu. I le nei tai ao manino. Le whau a tāpena mai ia tātou whatalofanga. Ia mai se ia o whamrianga lo tātou turuo. E le ngata ia i la tau o lo alalam papa ao ia tune mau. O lea e mai mo mai le nei tai ao. Ia ai whapefoi le mawalungo Samoa i Samonei. O lo o maua le sota inga i lunga o le api folinga. Ia po le laupepa whesila whai. Ia po le upenga ta whai langi e pega na masari ai. Ai ofa lo fatu le nei tai ao. Ia te oe lewa e mafuta mai. Ma lo le soifomonuia. Fatalo fatu i lau to fale ngoa, lau ftalenga tatiti, ia mai lopa, ma lo le soifomonuia. Mai a se lema, tele kato, soifomonuia, te pala, ia fatalo fatu. O tinta la meta, ta monuia, ia toi reuso, faftai tinta, ma lo fo ile soifomaua ile neita au manino. Mai a malo fo matautia, yeah, good morning. Malo leusu. Malo foile, la pale. Saya Robert Peterson, manuia le nei tai ao le ngā luenga. Alo fatu fa pefo alo faanga le sunga le awao. Ia toi mawalo ne malosi a wale lua ngā luenga i tai uma. Ioe, ta alo siale, fa tafo siuso. Ia bave toi fa fo sialo ne malosi. Eni ise pelini, Talofa, ia, familia le tua, i le porkalama o le nei tai ao, God bless faftai. Maya Safata Labana, good morning from Wellington. Tono le malo New Zealand, le mafuta mayai. Stone, Sausi, good morning, the man. Oh, yeah, malo Stone, alofatu. Latili Feleti Fonua, good morning, malo faftai. Alosio langyo malo, ya, tuki talofa, ya, ilo porkalama talofa Samoa faftai le tua. Tātou te uria mai le rea so fau e whapopo i lo tu wola, le tātou wola, ia le whau ausu i la onga, whatala whatu le mātou nuu i vai ngā sātu paitea, whape fwoi mātou nuu i malie, ia maseu tamai a langi malo mapsua, toki langi tama, manuia lo waso whaftai, tai alo sio, ia whape fwoi ana, maua mai a reisa whaia, so i fomaria, manuia le unanga le yaso, whaftai a reisa, manuia fo ilo to al fai vai fau ngan wenga el sapeta taula ta lofa lava ma lo le usu ma lo le fa ma losi ya wanga wenga matucho fenga yai al vatu mo oe mai le ainga Long Beach California oh ya fatal vatu California le tao Welly Vitale good morning from Brisbane Australia soy for Maria ya na fo e fa mu mo ya resa ya on ole le leo le nei tai au le lo foleri talafatu ya malo tu dotas aso tasio oi tau sa fa maria malo le finau malo no sai fa nga luenga alfatu sio tau sala le lua lo fatu lo fia lau fai le vasa so Maria ya fatisatu i Singleton Australia ya fatalvatu mato enga i fato ma vai tele manuia fo fanga ya so faftai ya o risa ngai lalo ma ya yo he ayo casa nga musika ya e fa fielo ntaiao si olaina Talofa mai sini ma lo le soi fomonia selema dal jado malo io fa matango fiel fa fianga io malo vo matautia matango fiel por kalame fa aftai
whawhewhai i whasausaunga tāpua i o tātou tunu pele o Samoa i analua a maise le tāpua inga Samoa i so se tafa o le nei ke lope manuia le aso whawtai malofou o whatfoi le whengai ma tūte nā tunu. A reisa nai sin mai po whelea ia o pata whale la tai le sa whawhiatu. O Deuce Brothers tā manuia mafutatu i nei au kilani New Zealand. Te tala Lambs Heads Mingao. So i manuia malo le tautua tunu alo fatu ya toi mele ainga mai manuera New Zealand wala mai pea umalau por kalame manuia le aso whaftai tala manuia foi faiva le nei tai au o la siu malo le lange mama malo le soifo manuia malo le orsai malo le fatotoi faiva matute ya maise o ngā luenga lo to whenga iai. Ti peni maua, good morning, malo whaftai reisa whaia alofa whainuu lalovi whapefoi whaltua malo loea nu usala ta alofa whamnia lea tua soifo tautua le whtaleat whaftai whaltua ki tiona ngangai olo soifo manuia lino yoane malo le soifo manuia whaftai le mai moatu le tunu ma le kanesia ia ilotou mafuta mai le nei tai hao Marlene Williamu ta manuia ia te oe, God bless you and your crew and the program whaftai alofa whainu lalovi whatalofatu ia whapefoi o na mafuta mai a Silulu Palton. So i whamanuia lau sunga alofatu mai au kilani New Zealand. Ti beni maua ta alofa lava mo po kalama takofie malole so i whamanuia alofatu mato umanei kati New Zealand. Hei o mato inga uma i Samoa manuia le por kalame alofatu lona winga o lato ia o le po ngaruang whawaitemi pea ia malofa whaftai o Spanky Masi malo le soi whamanuia o le matamata mai au kilani whaftai teva tinei soi whamanuia alofatu manuia le aso whaftai whapevoina whafta mai a tatai mafoe ta manuia mai Garson California manuia le por kalame alofatu malo le soi whamanuia mafoe malo le mafta mai le por kalame le Talofa Samoa le tautua le whakasa TV reisa whaia whaftai lava le whawhelo mai alofatu mo oe i oe a reisa malo fo le usu le nei tai au malo le lange mama mai lata heme i ta alofa malo le soifo manuia i le nei tai au fo mata ko while nei tai le lofa ia le tātou rei o lo o mata nei palauri i to malia le tau i nei sulu fo la manuia le aso i fiau ma whaiva whatalafatu palauri le nei tai au o nas to alo talaia soifo manuia manai al pokala maftatu New Zealand alofa atu God bless kitiona ngangai olo ya malo soifo manuia o vave na ala usue tal longo ya se faile palota le todo malo soifo manuia kitiona pleava pomele Talofa from Alaska sautia fatali soifo manuia maftatu papatoetoe manuia le porkalama le nei tai au alo fatfo e wainga uma fatangalo safune ma le fango ali safune alo sa faia faftai lava manuia le unanga le nei aso alo fatu mai Oklahoma faresa tawe fa ta manuia i le alofa le tua manuia le nei aso ngalu nga uma faftai ta vita tawanu ta alofa ya nei tai au o le fai ngalu nga tu luosu fatu la ma alo faftai sope o peta tawalanga ta alofa from Seattle, Washington ma alofa aftai to finu o va ta manuia ele nei ta fo mata ko fiel po kalame nei ta au alofa to God bless you both from Bango American Samoa ma lo so fo manuia fa malolonga taseni ya so fo maua so fo manuia la sunga o le maftatu Christ Church whaftai reisa whaia na fo maua mai ia o le sunga ia Rita Roberts ma lo Rita a lo le soifo manuia o whanga umar po kalame ala fatu mo Samoa a reisa whaia na fo ia soi mai ia o Samu Sula
Talofa lava mai Otara, o Master, Talofa tu lau sunga le leita mata ko file lofo le tua. Talofa masani na yo matua, le tamai ala ile sulu aleki, ma le tenai ata putaua, o lo mafta mai nuu, manuia lava faiva, o le ne yaso whaftai Master, ia atono lai mai mo mai foiso tua, whaftai mo le Talofa. William Poe, malo le usu, ia to le uso, mafta tu Alistown, Lower Hutt, Wellington, manuia le pokalami alo fatu whaftai. Tai William, areisa whaia, ia, o le nā lava e soi mai kakanga o leisa i le nei tai au. A pe foi ona mafuta mai a so o fui mono. So i whamaria matabatati nei Atlanta, Georgia, USA, ia, maneia le pokalami manuia tutum whaivo whianga iai. Rita Roberts, te pala matako whi pokalami, ma lolon sai ala whaanga mo Samoa, e watu nei Utah, whaftai. Ia, o Olo To'alima. Olo To'alima Sanu Savao. Talofa, ia, watching from Wellington. Ia, waino yo mata, alo watu mo Samoa. Whaftai olo? Aftai le, mai mo mai, ile unanga le whakasa TV. A pe foi ona mafta mai Pasifika mi tonai, ia, malo le soifo manuia Talofa, ia le tual ni tafo manuia tute mwhaiva o whenga iai. Maria foi le whenga iai le kale sema le toro, il vatismai o le li alo fatu manuia le ne yaso whaftai. Maia e noka sua, ia, mamoliato lo whaanga, mo se o mātou ai, ngai matatu fulo to whanga, e vatu nei pe vai ai Amerika Samoa, manuia lava le porkalame whaftai noka, aftai tele le mafta mai. E awa pe foi ona mafta mai pale anga siva sane livi, Talofa Samoa mai Honolulu, Hawaii. Talofa atu shok ainga ile tui savai. Mai a lima le mamea ne mia lima. Good morning lau sunga, so i fomria le tai ao. Le lofa le tua, ia ilo tu so i fom so matuola. Manuia le tautua maftatu i nei melepone. Whaftai. Tai lima. Ia. O le... Eliata urutui, Maria Pokalame from Italy. Ya, malo whaftai. Ya, na i tātou paangal na ina utoi 5 minuto na tān leo le fitu. E le tautua le nei le whakasa TV. Ya, o folo fatu ma wha malo atu. Asa nafi le sa. Whafongai lu tātou tudo e taulumanga le fono au whaitu la fono. E le ngata i le whatautoina. O lana fionga i lao malo le malo, mo lana nofo inga, mo le silima tusanga, ia whapefoi ona whao waita ulumanga o le fono ao, ia e pei ona iaista so mata upu, ia sa lungala lo aita ulumanga, ia ona o le tulanga e pei ona iai le whae unga, ale komiti mo amio tau aloa le palemene, ia le ua whamalolo ai mo le luas wha masina, Lono winga pe amale luatu sanga, ia le tofi o le tumalo le pā, ia ma le tumalo fale atanu me le tolu. Ia mai ele whaingo fie, pe amatau i le saufa inga, ia mai se foi o niso tupu mai o le atudo o, ia ua ilonga le soifo ngā lulue ma le soifo tautua. Ia pe ona manino i le forsanga le fionga le tomatei pāle mia, ia o fea e fua ia i se tapu, ia ma fatu langai se fe au ta ua mo le tunu. Ia e mai se lava, ia o le taimua lava leo i la tolo nafa ma le tu la fono, ina ia wha ma malu le tu la fono, ma o se tu tau tele, i le whalongolongo, ia me se fo i o le matau Samoa i la son nafi, ia ua wha ma wina fo talifa solpito, ua sanga i lava le pale mene, fai se whai unga, ia mo i lato o lo o whai atu la fono, ia po i lato o whai pulo le pare mene. A tonu ele fau le tu oni whaasalanga i tofi whai pulo le atuna o, ia pe ona tau maua fo i tau walu, ma tau sanga walu, ia le fo i sa whaasala i fo i a sunga sata sale i moa, ia manisi i lato, ia i tau sanga e whaasalai, ia le ala ua ia ile fa unga le palemene ia ua fa malolo le tu mawai la unei ia mai o la to finga
ia o le tae nei e toi wha awa wai tau lumanga le whono ao iniso mata upo ia ua lava le manuia o lo tātou tunu o le tāua lava la ia o lo tātou te talo ia maua le se finangalo o tātou taitai ia awa le manuia o se o tātou tunu o lo yo lātou a ao ia le te mao ainga ai maisi ia o tonu whai o lo tātou malo tainane o le tualalo ai kanesia ia i lātou lava e whaia le whaiunga ia o le tae nei lai le awhareiva e wha wai ia tau o lumanga le whono au whaitula whono. A manato le avai fo le tātou kalama o le a se atu mo sin tātou whaifianga tā pena mailu sa nā piol ia na toi fo i mailea wha wau le tātou kalama le Talofa Samoa ai maise alo whaanga o le whamoli toi mai i le mamalo le tātou tunu usi mai le mai moa. Malo, paptai. Palama le pesi. Walau sau no mai mangi o tutu sau mo soi. Ala tu le si vai ngale, si sau mo soi fa uma tu le. Ala tama vai. Malo. America Samoa, o le ama vai le tau. Hai lo tu se le tue stato mani. Tele tau seru atu I lau tofa manua. Tofa mamau, tofa manilo. E te aputi puti fo ia mea toti. Bacha! Amu ia o e manua, wa tala tala nai Samoa.
lima se kone tutuila mamanua se yo tatou mafaufau file mu le sao nei tui manua ona oe ma lu Jai. E mi mita lo loto. Il mafuanga na leto e mau ai se tui manua. Fitu minute le wa te nei le tu lai fitu a o alo le fionga salo longa ile la tu sao ile tona yai o le sao le fionga o popua e pena mai mo yai lo tatu tudo ya inai fa fi fionga o le tai hau fa fi fionga lava e fa no fi mali ai lo tai hau ya me se lava na yo tatu te mam tina mantua ya wale na uta pena ya la to nga lu nga luenga ya ta pena na fa na ya onga ya epi ole kepla le mata matai mai mona yo tato matua ya ole ya lo fo yo lato fe au manga luenga amata ole ni yaso ia ile na fo ole na ua malolo ma ya wai na la usu la vale vele nga vao
i o le savalinga o nei whamalo stino. Le la ua mapu mai se whaisepti ia e tau nua tulo ma tātou whawhiwhianga o le nei tai au. Le whaua ia tātou whaatalo whanga i lunga lo penga te whailangi, ia mai se whoi o tātou lo whaanga whemoli tai mai, ia wale mafta mai o lo tātou te no, e le tautua le whakasa TV, ia whaatalo whatua ia emi ngase, ia le atua le unanga, i le nei whoi aso, God bless. Samoa tumanamau, Talofa lava, watching from St. George, Utah. Profiti ftoai, manu yele asa le usunga mal pokalama, alofatu, mai Avalon, ia i Hart Valley, Wellington, whaftai. Telefereti fonua, na fo e maua mai le tato pokalama o le talo Samoa. Ya mai se fo ila no mata tu fitalo atu no. Good morning. Manu yel po kalame nei tai o lo fatu lo ainga mai California. Lo fatalo msalau ya male ainga. Na tu lele talo lava malole so vo muriel nei tai fo. Le lofa male anga lele o le tua fa tai manatu malola fo ile mau mai tatu po kalamo nei tai au. Talo fat fo ile fionga Samoa. Ya mai se fo il fatamelini. Ia malainga toina i California, malo lava le lausu le nei tau manino, ma le nei tau toa. Ia maso nei tatou matua, e tatou paanga foi, tono le malo tele, to tele lau matua tono le malo tele. I fape foi New Zealand ma Australia, o falo fatu i le nei tau fou. Malo lava le lausu, malo foi le soi falau le lei. Ia e pei ona, fai atu se tala i le taimi o sola, ia ele faingofie ia le tulangana ia le sanafi ia e fa malo le tapo inga so tatu tino e laur fa unga nafi ole o fai pule pe ona fa malo loina ia ole atale ono ile fiafi ile toi fo ia toi le malo longa le palmene pe ona se la fia le tatu tino ia ole fa unga sa fai mumua le komiti ia ole ta oto lea se e siaso. Ia, e se lau foi la ngona ma faufaunga i le whaiunga. Ai lo lavata le tonunga. Ia, e se le whaaloalo le whaiunga sa whai mumua. O le winga o la ufa mtalanga. A wā na whapea e ta ia lalo se finangalo o whaipule o le pāma whale te tolu. I le whaiunga le komiti. A tono le teimile nei ua toi fa wau la tu te mafai vai parmene ya peta yane ya ina wau mai le fa unga al komiti ya sa fa pe ona fa ini si fa salalaunga ya ma o toi le fa sinonga o te langona sa ya ile sai falle matenga yo la finangalo a mene umal pai inga e le toi fo mai e la o tono al parmene peta yane ia sa ese foi se mesa to fa ia ile komiti ia male fainga malo i lo le tulunga ia menela le wa to auto mai le faunga ia le la u fa to auto sa o lava le faunga lua to sanga ia ele o se taimi popo lua to sanga lo na winga fa le wa fa malo loina le nei taimi ia lo mai le lua fe lo tolu a lo mai le lua fe lo fa ia o se taimi umi o la ava no ai ia no fo nei tu malo e tu tono le palmene ai pe o sa ule nata va va ai mau pe ana fa pe e la te utangia le fa ngana va tu mo komiti ia se me manue la na manino le sa no ngata telefono na foi temi oi na manatu e lope taiao po tala taiao ia to fa fo ila o tono le mata ia ia ua fa va ese lo pepe so la ua foi finangalo ia ma se finangalo le malo ia le ua tau no wai fa unga le parlemene ma ua fa ta o toi le fua e pe ona tu mai ia mo le lua tu sanga o le tu ta uai la uma tau fa tanga tanu Samoa ia ua fa ta o to le se fua ai mai se ia o le ngana le o lo a
blaua lunga ia itala no ngai le nei teimi o ia soli le tulafono ua faamagalo a o ia soli le tulafono ua faafalepuipuina ia pei ona matau lo tatou utudu ia mai le tau faamatalaina e le ngata ina contempt of court ia o contempt of parliament e pei o vala ia ua o ia le fionga ia li faipule ia mau i lea ua faavai ai se faaiʻuga ia mai tatou te alolofa uma lava tatou atunuu ona e ai le lagona foʻi lea ma le gagana e masani ai e tele atu aa o le tagata iaa o le laau i le ma lenei o Samoa le aiga e tatou te aiga uma lava e lei foʻi seise le taulo na gafa ia i laua ua aafia peitai ia tatou te vaavaai foʻi le lumanaʻi le ngata i lea ia o le fotuaʻi mai o le atunuu ua afai e ese se faiga e faiaʻi ia i latou o loo safaʻi lenei taimi o le a te lē le fesiligia ia o i latou e mulimuli mai afai nei la e toe soli e seisi tulou le gagana e toe iā taʻu se faipule o le fou atu i le parliament o le a la le faaiʻuga ia ae pei o le tatou tunuu le taumaua ai le mea lea ne pei taupii o le tulafono ia ona o le vafealoloaʻi a le memoni lava ia faafetai foʻi le malo e le loto tele auā e lē faigofie o lea lava le mau e masani ona saunoa i ai ia le foi saʻave ma palemi o le tatou tunuu o le fefe fai le faaiʻuga e le o se mea miotonu ia ae faamalo atu ai i le fioga le palemia ma lana kapeneta ia ona o le tofā ua tatala le avei i fioga le fogafetalai ia faataunuu le finagalo o le palemene e pei ona iai le asonafi malo foi tapo iso tatou tunuu tonu foʻi o leai se vaega o Samoa ma le itu o le lolagi ia e leʻi nofo tatalo ma tapuaʻi po o le a le taunuuga o le a o iai le ni mataupu ia ua i lē faigofie e lē faigofie ia e maise lava ia o se mataupu e aafia ai taʻitaʻi o lo tatou atunuu ia ae faamalo faafetai ia faamalo foʻi i le ai laʻua o tamao le atunuu e pei ona fai ai le faaiʻuga ia ina ua talimalu le au ma taʻia lalo le ia sasaʻumani ina ia usitaʻia le faaiʻuga a le komiti ia faapea foʻi le tofā le fioga le fogafetalai ia mai se faleaʻoga tele lea auā e le faitulou le upu e toe iā taʻu e le fai mo latou le palemene o lo iai foʻi nisi o lo tatou tunuu o lea e fou le malae ia a o lea ua aʻoaʻo mai mea foʻi ua tutupu i talaaga ma nofoʻiga nei e faatonu folau lava lea ia ua le agaʻilu mo sio tatou atunuu faatalofa atu i nisi o tatou paaga lea ua i luga leupega tafailagi lo latou faatalofa mai ia maise le mafuta mai lenei taeao malo lava le soifomanuia faatalofa atu ai ma le avatele ma le faaloalo ia i loutou alofaaga e maise o le faatalofaga e pei ona iai ia le suga iauini ia no matautia lana ua maeʻa ona tololouina manatu lelei ua maeʻa foʻi talofa malo lava le soifomanuia ni taofou le aga lelei o le atua ia aʻouini ma tagata ese fagaautau ia o lenā iai le faatalofaga lena talofa lava mai Tacoma i Washington o pale agasiva sanelivi manuia le fonousa Samoa i lenei foʻi aso talofa good morning faafetai pale ia mo iava galfa talofa i lausuga ia manuia faamoamaga uma o lenei aso lo fatu faalogologo atu nei Hawaii malo faafetai mo iava fatalofa atu suga le faafegaiga ia le pua tamalii aiga tavita malo le soifomanuia ia faatalofa atu aiga le foʻi ua asasimani aiga tono sio tatou atunuu malo aiga ia welcome home fatalofa atu le fetalaiga o lo apu lanuola ia ma lanuola taiga o lo apu me fatalanuola ia malo le soifomanuia lau talaiga pai alii ia me se foʻi laiga atoe nai Australia o falofa atu foʻi nei aiga o loo mai mo mai atu mao ia malo lava le soifo maua ia e pei ona
ia i le mataupu le rei. Ia ona o se mataupu tā o tele o whaamawina fo i le Talofa salopito se tātou fo i te roo. O le sola o le whaawai ia taulumanga le whono au niso mataupu e maise lau fo i ia o pili e tolu. Man to fo i ia pili e tolu lea na vesi ai fo i pāle mene ia o tau whai ula na fontanga i le pae inga taluai. Ia stasi na mataupu o le tau maua ia ia le pāle mene i ne fo i taimi ua toia e aila na fontanga ia ona ia mese la ole li pote le komis fo i leo whainga palota man to fo i le sa whasavali ia le ngā ruenga le komisi tai whonoai le to whātu o ia te taule alo ia sui a wai nisi o tupu mai o le tunu o whape fo i leo whainga runga to whele tua ia pe iala o le whono le nei e tau au ina na li poti ia ma le wha moe e whata o toi fo i se situ la whono fau ia mo le whainga palota le tunu o le ngā ruenga le sa whanga solo i tua ia sa whesiringi ai le whina ngalo le tunu pe lava o na whalau iloa le lato whasisilanga i masani o na winatu tatu alata e tele mata upu sa whesiringi ai le tatu tunu o le ngā ruenga le komisi sa o sa ili po wheo iei le tofa Samoa wheo iei le whina ngalo Samoa ia i le whatau tainga o lo nā tunu e la ni fasilita ua e tele na sa laualunga iai ia le whasoa o le palota mai leo na i o tātu ainga i atunu i mamau. Stasi na fasili sa i lea ngā ruenga ia whatasea i la mal se 4%. Ia o stasi fwoi nam taupu male ale ia o le fwoi sa i lunga lavo le whatalanonga lea ia pe tala whia ngai o na toi wha wau ia pe le ai. Ia ma le tele lava o nisi o mataupu o lea sa wha ngā solo ia le ngā ruenga le komisi wha maloi fo le komisi ia mo le ngā ruenga whita e tonu lama i le whaingofie ia a e tonu o le nauta o toatu ia a o le pāle mene ia lau tau li poti pe ha ia na i tātou ainga ia wailunga lo penga tawailangi Talofa mai a loto shek manuia ia le neiaso manuia po kalame ma lo fasili ia lai fa Talofa mai iuta Talofa tu para te vau ma lo se fo manuia ia fa pe fo ia lo se fotanga ia fa Talofa tu manuia le ni taiao manuia po kalame pio vai vea lau ia fa Talofa tu ia soifo manuia ma ia pio miko teo soifo manuia manuia tiuta mawhaiva o le ni aso lo fatu ia ma ia tunga titi te tia ma lo lava le soifua ia o lo mafta mai me le pone ma lo faftai fa pe foi ona mafta mai le sunga ia taula victa ia good morning sir ma lo lava ma lo le soifua manuia ma le lange mama ia manuia o faiva faftai taila taula faftai tele le mafta mai o lo filima le nei taiao mga luenga whalongolongo tfo il tato tunu ni aso e fai mai se ea manuia whasasaunga good morning ea hope you have a good breakfast in day 1 of your 730 day holiday ma lo faftai taula alo fatu ma lo fo il tautua ma lo fo il au porkalame ea o le fo i tele na mai mo te il tato tuno ia ma lo sili ia Talofa lava ma lo lava por te vao after tele ia marca ko vai le asea yo ma lo fo le tautua eni sepelini manuia lo waso fa after tele Morelli Crichton so i fo manuia Talofa tu Morelli Talofa fo ile ai nga toi nai fangsa ia mo to umalo mafta mai pio va veto lau ia mafta tune Christ Church ta manuia ma lo lava faftai tele mai mo mai tato por kalamo nei taiao ke ripi solofa Talofa ma lo le soifo manuia ia faftai mo le por kalame ma takofie nei taiao ia viele to soifua lo fatu
Ea mata matatu I Brisbane au se talia. Whaftai. Whapefoi ona maftamai Mary Louie yen. Ea greetings. Ma lo lava. Have a blessed day. And God bless your day. Whaftai. Leota veli patu. Ma lo lava le tautu atu do. Maftatu nei Wellingtone. Whaftai. Taloria seata. Soi formanuia. Ea, ele nevo e taiao, alofato alofanga me okilani God bless, ma alofaftai. E penesa en fau Jacopo ta manuia lava le porkalamo le nei taiao. Aftai penesa, e fa pefoi a Kerina Setala, ta alofa malo le soi formanuia alofa teleatu, fa aftai. Ea, lenga tofo ilea, o tuna se ese puipuitoo, ea matasi leta Mikaele. Ea alofatu ma lo lava whaaftai le maafta mai. Toi ono minute o na afale o le fitu. Ea manato o le atali watu mo sintato whawhianga. O le ilfa mo e tau na maafta mai le tau tua le sep. I le tau nei. Ea wala lato pukala me tau longo e pena masani e tau solua masolulu taitasi. Na piol, ea mo sintato whawhianga. Ao tali ai leo whainga ruenga ma le tau tua le sep. Usamai al mai moa. Lau sunga I le ao le malo. O lau au fai pese lea mai samai. O sin whaafonga tuila manua. E mua ai fianga Samoa na avele mua I le atua. O sin whaafonga. O te whatulou, au atu I le mamanua, pa pefo e tapu I ngā Samoa e sip. Vai
Manatu sangone savai olo afia I le paia o moto al Pasifika la mato at patalo top Tuila manua o foa matou mai ngao ma nai au tuila le tio mai le siwanga me te foia fia matou o mai nei au to no Ia nei tu fasili po ai le wa pisa ile malai le la pesa top Ile mai mai o le tatu te do e pe ona failo ile tempo sola ya o le tempo le nei e tau no mai ai ma futa mai ai le tautua le compagnia le sap e pe ona masari ai ile na polkalame ya o a fai pa ngai mal tatu televisi le fa wa ma fatasi ma le to finero na tono tatu senei e wa lava le fa o wina ya o le talanoanga a maise ya o le fa soa e sai o le fa la wiloa alle tato compagnia le sap mo oile to no pele ya rona fatal fail tato to le wanga mai la mai bonga ya ona tala foi le la wato pona ya po ana fa manianga mo le to no le uta pena ye tato compagnia Talofa la sunga tapuala ne tai au ia Talofa ai le ngata le tato ofinga le wenga wala usumai awa tapena ino tato po kalame matango fie ne tai au Talofa tu sofa man malo Yesu Kiriso I tato sui matamata umolo o mai tato wala ata nei tai au Talofa tia te oto malava I tina matamama tua sunga fafenga inga lo no talo musi tato atu nuu o faya onga pulea onga tato wala usunga luenga
ai le whangaloina nei whanau e tamai titi e alai foi sauni tai au alai ona tu tatu pukalami ia na on mai foi la ia mana ia e le whangaloina ia nā tamai tio lo mau mai tatu pukalami whatalo whatia te o tau ia ai le whangaloina ia tatu sumtuangani o lo whaia ia le whatu a inga whatalo whatu whaia au tau ia le whangaloina foi ia tatu ai ngolo mai mo matamata mai atu no mau I lunga tato live to sao awa tato ele national ele ngatai na tutonu si tato tunu ai international tato me e matamata mai manai tato ai ngolo I New Zealand Australia ia mafafo to Australia ni te tao tu se tunu ai se pronouncing yo no langi ai la ia se ni tangata ai be on tu one foi la son nafi na whao maina I le tātou pokalami la son nafi I le whalau loa atu leo vaenga foi o le ao o ai ia le tapinanga le tātou company I le whai onga nei masina ai le tau whapupula atu ia vaenga e o ai ia le tātou company I le masina fau o na lali na whalau loa atu ia vaenga la whatino ino le whai onga masina ne e mawa e foi mea la tupul masina o November o tato pre-Christmas packages e whaaluina ai, o le tato Cinco Stay so sfutasi, o masina sfutasi, I o toe talaina o le tato relocation, o le tato seapai tele, o e matonga fia no fuanga le la me I tato seapai tele, mai le no fuanga pito I tai. Me la itite toa I talatu, mana I o le pakanga pe umale tisau Il Maker Store. O le lato I whailisi tato second mega store branch I o le seapai tele. Ne te I la loa ia le whamtalanga ia e whatalo whatu fo ia mama Nino, ia ma papa, ia ma mama Kuini. O nei mātou pia warriors ia te talo lava mas mātou company I lea aso ma lea aso. Ia li whangaloina ia mātou mamas ia matangata fo ia o lo no talo mo si mātou company ele ngata lia si mātou tamai te pule ia mal mātou awhenga wenga atoa o le silava ainga e o ai ia le masina November o le art exhibition o le awhatanu ina fo I le tau Messina Island Resort in collaboration ai pe so tau awa I tātou company mal vaenga le British High Commission tonu Samoa Komisi o Britania I te tonu si tātou tunu o le whatau tai e le auction I whatau winai awan matua I to tele au nei usum tuangane o lo I tan malala tale nia mo le te au le tusiata e la lato canvases na mai display amata display o le whalau loa Fim na o tangata I whatau ai pausi ona pona e le mawhaun whatau wina because first off o tato canvases nei e whai el tato auction I to sa ilia I se tupe whaunga e tale ni nei usumtuanga nei ia e to I whaafo ia to I o tan malala e vai puani vaenga o lomna mi e sosoani whale leia ma vaenga pena o I sia polo ke tia o lo o tumalo se tato company lenga tele o la whionga toto alii ia malpulenga fo mala whenga lwenga e sosoani tu ai ina ia tato fala putuputonga nei ele ngata le so sei e tokani se tonu se tato tunu o le to manga moe poponga tia ia ona yusum tuanga ni lo tuaitan malala e fai e polo ke tini if so swani ai o lo iai lava la ia pa anga o lo va alua matata company if e promoter to lava fo I malato ia ma announce to fo I lunga ia lato ngawa pe o le lua masini talwai na awa ia to le sap male British icon male sifa e tuina tia tu spa ia le tata noi fo I le sivaitau talo sanga tu ai le atunu po ai sisi mulo na loto e fo ai tu spa ia dai lo te fa e o vai nga ia le na talo sanga mai ia si vai nga le tua I te mi funa matua tu e talalo ia le library fo I po le Otutusi
e au ngā mo nei I usumtua ngani o lo whiawhia fo I whaitau. Awa e sangata na watu le whiawhia whaitau. E pe o avea le e tātou puti tusilea o whaimatima inga fo I whaitau ai. E pau ala tau sangana au mai o nei tu spaia. Pe fia lava sea whainga. Ia e mana o mia lava nei tu spaia wai le ngata le whaitau wina o tusi whalalang nei mo le tinu. Ia al o lang fale nganga fo tangata men ha mia ona a to e pustapi le to langa ia o tatu polo ke ti fa wa la ia mana I vaenga fa popo o wai le fa mo se art exhibition na I vaenga ia o pawal mena mato watu titi lo ai to tele au lo kuka da vaenga ia wana mato wo tasty me ai fo po me to sa to le bakery ia oka ele la lai si vai ele ta oni bakery si I te fa beni si ala wo fai me tato bakery o kalele o bakery anai tama fo ile tua mana tene le tua o isi o su inga vainga fo inga le fa nga e fai la topo kalami wai pe alo alu tua le ti alu se kolisi fo yana le e fai le ya mata o puta itasi me vai pena ia matusi atala. So what really caught my boss's eye was le the love o na yusum tuangane ia ile tusi ata very artistic ia isivaenga lea. So a plan came to mind in collaboration for Imali Pretty Shy Com o la fatino ina se art exhibition o se vaenga ile fai mo nisi e foi fala lo atoi foi talene na yusum tuangane mai loai o le appreciated la total community e we lava nei ia nei sasila I ti lo awai toi fo ni vai taimi ai le fangaloina la to tele tale ni o malato ia ale me faina na tia ia tale ni tau nei lo tangata I o taimi le sa ia na tusi ile ata le man mafo anga me fa pena. It's really going to tell a story for IPA o to il masino November ma to foi ronole ma fanga leo na laiona fai ngole toi fotaina to se toi renew toi fa fo toi fa fo ia ma review mai lola ia me alofa matale ni la al masina fo la le fa mo fai ia ole se tani il masina fo se ana ia e o to level fa un masina ne o to confirm to tato waso ia wai to fo ni se tangata poi vi fa tau te ia la to e se si atolo ia o e fitau I le matunu lo mautanga lo mana ia e fisi le mai il tato sui mai Hawaii ia o tuna matia ia o lo sa ili mai pe fiele tau o tato msini faitanga mea o lo iai ia wa o le sunga tuna matia ia o le e nei Samoa na ainga a lo malanga ni so ngaluenga ya pela le ua mawolo na va no so te me lungo tatu kalame o lo fsini mai mo le tau se masino lo il terminate ro of time mo le fafsita wala o matia le ia tunai matia tunai ia mala sai fo tunai o le terminate o mal tatu brand o le clinics awa pe tatu brand e masin matano im tapwala na le fia mai ale umia na tutu no tatu falo lo ai o mal stock but lo try tau nu ia tatu o lo mai le Samsung tatu masin lava mai le brand o le Samsung o lo ia ila tatu lima te silima kir kalama o lo tau masani a felo se la iva o lo fa pa wina le afe se la iva tala o lo ia ila tatu wono te silima kir kalama balo te silima le la utama fire poster tu ilunga tatu Facebook page ya o matatu po kalame ile nei tai au fa mon lava se tatu suile fa sili mai lunga ale tau matana tatu Samsung o le afe se la iva tala mai lon tama sani afe go se la iva awane ngalo o le tatu Samsung washing machine po tatu machine tala lava Samsung e lua tau sanga le warranty awa tatu clinics na o tasi tau sanga le atotoa ia tulanga afa pena tifim na fa tau mai nei Hawaii fa tau mai through our Samoa market or tato website for www.sab.ws por tato Facebook for lela utam fai load to pa o to officer e vai mai pola se masini talfe ai le msio ainga
ia tatou tatanoa e la ia lea po le asisi tulaga pitifimina i kiliva pe hatu foi nisi e whaapi'i o e one i ngalo o le tatou masini talavlava Samsung ono New Zealand ina manufacture ai tama ia so mangkua o New Zealand i le hot water ma le cold water tatou se mga na afale a inga foi na e koe kulelea o ka koe inga le cold water ale o so ingi Samoa ia po hotels foi so i lua la ia tatou ho se pito i tua le mau e tua le clinics o le clinics o le brand lava ia le SAP o le Samsung o le brand mai New Zealand le so i lua la ia tatou ho se po pai e sulu i tua e longo fia o le hot nylon mumu ma le gold nylon blue so we won't be using the blue pipe or the red pipe o na ile se ka ko hot water ingi unless e foi e whanga tau ainga i le hot water foi ia me whaila e whanga malua but mostly e te tau ni Samoa e whanga lavana o le paipala moana ia ona na le paule o le a foi o le vai o lo o te le whanga e nei tunu se tātou tunu tau sio tali atu facility tātou sui me te mata lea te vanga ia o le na ua sauno atu te mai tai ofisa nei ia atono lea e te manatu ina ia whaisa whataunga ia molo ai ngai Samoa nei ia o le na ua whailo a te rona ia le awala e maise o le whainga e whaiai ia ma le tau o lo iai ia o le whaptole mo i nei mo le masanino ki topa aro i le alu umai tatola la taitasi a whape whaine te fufu e lafo me sele ni lo ai ngam whai le tūlanga ia ai vai po fele tatola la la talatane ia po se vai tele lo te mau i le megasto a whape whai mo tele se la whai o lo ia le tatola la autu i le ANC building i sale lunga ia pe te whafsili fo i lunga tatu kapi sentai o le market i sale lunga wa na i tele na inquire tangata i ona siasi mela i tatu lala autu i le ANC building sale lunga Mana o le tau nafi tatu packages for ia na tau pia la foi msini ia ia e tatu msini talavlava al fatasi male pusa isa la foi lo tau le na fai lo ile sana fi ro e lua fe tolu se la iva i le tatu msini talavlava le package le o lo iai fo ia le tatu o ngā umu mal pusa aisa foi a wao se taimi foi o le se tatu o loa telen fafsilia toi tangata o tatu pusa aisa tatia o le matua i pasi a matua ma le ofo se whakau ngā skulimi le whai pia atau no mai tatu o loa nei so o loa ia e matai tū lava e ese mai le tele o tatu o loa o lo tau lia pe ia so uma ai pe o tatu o loa te te lea ia po tatu whitewear product ia e mai tau wina le umi se teimi tu ai uma o pusa aisa o masinta lava o ngā umu o water dispensers fo inai se tino fua ka mga ele kai ngā umi ngā kui o kakwhaloloa o ka ai kau kai ka lia fo isi stock so le tatu pusa aisa ta atia la ona le tilen whafsili mei tangata o le aswa tai au tau nuk mai fu le stato ba le sau ma le stato load o pusa aisa ia o masinta lava o aircons o isina mea o le wato o tele nini nao mai tatu ainga mea tunu mamau o le matua ile mumusu o tatu ainga ia i nei o mai whapea ia ko whakau me le aircon pea le ngufu i whafui o la ko whali whatau lola o lei masi tatu aircon lava o iai se size mai lava le iwa afe o pa ia lunga le fasu balu afe pitiu le talia o mai tatou vaale sa tai au ia on te falau loa te foi la e te fapenisi ia le falau loa mai ami ala na fai mai foi le svai aso ala le o mai en ia cons ona il ma fuanga ele me fai na tau tu lunga ne te foi se foi ni avengon tala i sanga to fa pe wa mama Rona le wa fai lo mai te vanga o le safaraila le o toiso la tu ai ngai o lo to visa okay no inga mo la na fa taunga atono la la fo mai tina le ainga ia o le nala ua o ke pole le lope o kia rona wei masasi fa mama venga le kike fo ia ai fa tai mo le so tai mai te vanga ia o le la ua o ma wole ai po kala meske rona le ta ia le so tai mai el tato paanga le na ia mai o le asia sio na inga ia o le sfalele mo la na fa taunga
Ile tato yei la masina ne o ke topa rono. E si tato whalawilo e se mai. E te tonu lava ia o le masina o ke topa o fuafua e tato company. Ia whaftaila mo whafsita puala ona e tasi level tangata e whaatautai pe approving na fo ia mea ta whalawilo e tona tato company. Na te mai take pule lava e ona te mnei le malanga. Lele. So we're still talking over I tanuanga fo ilunga o fe autostusia. Ia mo tato whalawilo ai au papoli. O leo ngana le nei e tato I tūlau le sefa pia Samoa. Pe o le tato vaenga lea e updating al mamalo e tato tunu. I vaenga fo I wo nei te o tono whai atu se tala e o mai fule tau nuu iana. Mo foi lá ia leo whape. O ngi koe maka sisi po kalame. Mana ia. Ia pena ai update mai pe lunga tato I tūlau e sefa pia Samoa. Ia talia pe ia le approval mathematics pule po ani tato fala I loi fa o mai nei masina e SML tato October special e fa alwina terminate po malo fa tai ua mai ona e failo ya Samoa le olo le tele na la o le tato tudo ya ai ola se olo le tele na la o la to ia tongi mai fa fo awa te le se fo la to nei ya te la ia na olo le tele ina le lifa ia fa tau la to nei tato inga me tunu mau. Whaftaila mo le whafsita puala ia ona e ese o mawainga o le lalangi porque lope fo o lo fai me whinga whaataunga inga me tunu mau. E ese o malawa la o loa. E si a inga fo ina e le tua faule fale ia whainga o malai a mai o tatu company pe o aircons a mata mai level pitulu mo le fale ia mo le whaatutunga ina atoa. Ai tele lava vaenga wa o mai tauina. O asoia te mitua a matele online sales app pena ta si o loa. Ai whaatau me la tamu fo ina tipo tiwila, ia o toaster. O se ase ai tue vaini me whapena. Tue whaatau me whafu. Tue whaatau me whafu. Ona fo ia o whaitau banga I nei o leo ngana le na whaitato 30th promotion. E te mau e o loa ia na Joseph Sutala. O ai la tue fi whaatau me whafu pea whapea e maua lava Joseph Sutala ia so uma. E la te whaatau mai. O loa la le tele mai tauina e whaatau mai whafu. O tato masinta lava, o tato usa aisa, vai whapena wai isi vaenga fo ina e o lewa i ele pusa aisa la inga atoa. Wate te inga la so walo lei whafu. E lau potu, e lau master bedroom tonu lo whale. A lelo isi pusa aisa tonu. Ia on mea lo whana e whaatau mai na isi whanau la ia tunu mau. Ia pusa lounge set foi, setting of four, o recliners, o vaenga na wai tele, o recliners la vai tele na whaatau mai. Ia so whanau, ma anniversary na tina amata mai, whaatau mai la to ainga mai whafu. Ai lenga tele o mea lo whafu I mo na I whanau, o lo I whafu la to mātua. Vice versa, ale whaatau mea, ai o loa o malawa I tele na whaatau mai ni te pito tasi ia se tanuanga ni tai au. Ia te tele tau mai tau po la tonu alo lua le tene whaatau mai. Ona e crammed up ma mai ia tātou whinga whaatau te me tasi. Ia ona le mautonu la ia pola sa o pola ale tātou o lua le pito tele na alu le tātou online sale tapuala. Talo whatu ia Samoa, whapefo ia Marie, Matamua, ia matalo sanga la leo te wawaiatu atono, le whata mau mai, o le whaasini mai le company, o le company le SAP. Simply the best, ia o le company le na o lo whanga solo la na whatala noanga I le tai au nei, ia awa le tautua ina lo tātou tuno. A whai o le whata mau mai le tātou porkalame, ia o le tamaitai nei arona, o le sui al tātou company, whai ma sui al pulenga, male o whai ngā ruenga, ia awa le taulongolongo pea, o le mamalo le tātou tuno. Rona o le la, whai sui ngā whanau, ia te lo fo la lama whai u, ia le nei fo I tausanga, ia au te loa e te le lava ia vaenga mo mia, ia wao pe pasuenga, me whapena, o ia se fo whanga le tātou whaloloa, ia me se fo ila, ia o mauta fo ia o fono whawai tu malo, la se tulanga o iai le angai me le tunu, ia awala la to fo I, au nanga mal tautua, mal whenga pa anga mal tātou company. Whaftaila mo le whafsita puala. I ele I o te tūlanga tawa o onga.
mo tato polo ke ti fai tu malo e tato tene to tasi lava o lo va ai tato polo ke ti nei in order for things not to go all around for te la tu esi tala le rep o le la tasi lava tanga to assign ai petu ina to ai fo le soani le tato tu malo fai ngola to polo ke ti fa tati pe tato i lo ni vai tau o tene la le fatu ai mai mata opu awa telo ina le tele o lo walu tato va ngani awa official tele na fai o kesi o no foa e no stationaries me vai ngala e malulu awa e fa mai ai amata ina ia le fatino ina bloketi taula man fatu ina ia officer mo tato tu malo te tasi officer la le e mana mia ile e malulu ia matulanga lo fatu tonga ina te tonu ia lo ia tato tini lo sia tuolo na ia fatu ai mai mata upu tu ina te quote in approve na ia release tato lo ni mo tato wa onga ia ona lele o awai me tonga ni asimana o ia tato assistant manager tato vai ngal education o vai tato wa onga o lato ia lato pitula aula volva ayo tato wa onga o malava tonu si tato tunu tu sa o lo tunga te asia tu tima viali le siaso so lo ina e sia onga tiavi primary school ai loa uma e masani uma vai ngai I pulea onga ni te la fa pepo ai nai ta mama tina ma tuale tum le pitu tam tau ta to fo lo peso tun io nai pulea onga na me ya onga ta si tonu si tato motu tele motu nei upolu ya elenga te le mo tele sala fai o lo ia tato vai ngai ya le afionga le afoi afatasi afoi maono io tuale Sarah ia matata o whenga minga sa whai. Ia o lo ngā whatauli maina fo ia lewa ai o tatua o ngal moteli. O lo ia ila tato educational package pe o whai fasilia tapuala. A wale tapen pinanga tato whana mo suenga whai o nei tautanga. O lo maua o mwhai tato mea onga. Ia le ngatai apia onga o tato study guides po tu sita i alai kairina. Ia tamai tila to curriculums fo i o lo ia ila onga nevai tau. O penny o highlighters awa temta o lava nail highlighter male drink no wanga va quale drink se al carica pe al tato highlighter o nai bullet points for inaita o mo oi e afo e te mantu ai pola tali o le fesili male fesili o lo mau o ma afa pena e sai le so atua onga lo mau tato atua onga o pencil cases Io tato beni vali mo nei whanau la i tila le primary level e lenga te leo preschools lo maua o ma ia me tawa o nga tonu se tato company ni te o misi atu ai lato la i tumul mega store tina matama ia lo ova noa ia le tato la tatu lo te mau ia afa ape fo ili te sau mai o le tu vei tele ia lo i tato sepa i tele o lo tala ina pe mo o tau au nei ngalos wha amalu ma se o whatimu mo nei whanau le fisusu ia e lava ia le tau nei foi vai tau a tapuala el siri murmuri ale fa mole rona on le facility pe tusa le rate o le tupe ta to le agent ma le rate le fa ngai na fa lan fa to le sap online sale Faftaila mo facility ia na mata no mata puala ile tato facility la vale ile si tato po kalami so afa pe Hawaii na te let's just use Hawaii as an example na le na ia tato sui facility mai o Hawaii whanga ina ia le currency America US dollars so in case te tango whaatau mai Hawaii se o loa ala te fiu e sui le US dollar on a tato PayPal account lava yo New Zealand yai so it's all gonna be converted to New Zealand dollar awe te pole e lai titi mantu te le rate for America na ilo New Zealand tu sala whaapea whaatita inga e awhi se lau iwa ia le tau o loa le te tau whaataua o le tau le nā le whaatau e ni Samoa whaaliliu tupe New Zealand you're looking at 800 to 900 something whaaliliu la le tupe America you're only going to pay 500 to 600 American por whaselau mo tupu ia i whaselau whika na ia le currency rate for i pole exchange rate o lo ia temi nei tu sala atu whaliliu lo tupe polo se leni na tungi ina mai Hawaii po America whaliliu mawale se leni le whaatau me New Zealand dollar tu whaongala i tatu currency rate le iai
exchange rate tala wai fluctuate I tell you temi tala ono fa tala ono Depending sila leo. I so e mau lava le afese la iva tala le fata wina I tona si tato tunu. It's all gonna be the same. It's just that it's I tato currency le whaonga ina. Ai tu salava le tauna la etongina mai po fila tunu na te ai. Ma le tau o le whaaluina ato e whaliliua. Ai tu mau le tau le whaaluina I tona si tato tunu. So le talina le fesili na ele ni e se sengo tato tau o tau na te tongina mai e na tau whaina le fata wina I tona si tato tunu. Ana ia. Ia, ono tata mi whatulanga ina rona. Ia, pesi si vanga I fio e saunonga o le whamaina tapo kalama ni tau. Tai lava tapu ala mo le tato po kalame matango fia nei tai awa le ngatai lea o tato I matamata fo I o loo whai mwhafisili mai. O leo ngale nenu whai tato po kalame. Mali Whai ngō fia lo fasili mai e talia to on the spot. Other than ne gesi taimi fo inai e pisi tato online team e auto reply atu I le tato Facebook page. Ai tam whai lava tali na tu whafisili lea taima le taimi. Ai awane ngalo like me follow tato Facebook page mo le tele o tato follow I loe te tai ona uma. Awa e olo Krismasi, tele fo isi vainga mawa e o le atapin pena me tato company. Petu te tau mai I tato alata nei, I tato follow I loe October special I ma tato o loa fo I o loa whapa uina ai. Ai mai a o nei a vea o FM suiti tau mulmuli o la fionga totoli. I faftai atoe te o tapuala o tue mali foi. Ai linga te leo tato team MCR mul whaatino inga mal whaafuaina o le tato pukalami matangofia nei tai au a mea hau nei whamanui atu le asu tato sui matamata mea tunu mamau whamanui a lava le atu ia te outou ai linga te leo se o tamai te ipule la fionga te outou alii sionali ia au mua no whaalo